Бу Николай Николаевич Соской атынан Антоновка Ортос-Куотын музейгер сытар клаты көрөгөт. Бу клаты 2011 сыллакка Казаков Владимир Григорьевич, онна кенекергене Николаева Сардана Николаевна Антоновкаттан болан буттара. Ол кемге робна солларын оңоры хыджар кемнерете. Онна кенелер таккан холу көннөрөрлөр аспыттара туора тыс паты хабыт онуха өссө чугайдык чинчен көрбүттере бу клаты булан буттар. Бу клаты көрдөк бүтүнө чугуун ихке оголлубут курдук көстөр. Онна боллагана туох ол ынара каңа сөттүгер. Өттүгер көрдөк көтүнө эти темир коробка каппага сылжар, аллара өттүгер туос бар. Барыта хетте ложка булбуттара. Бу ложкалардан бие столовая ложка. Ол столовая ложкалар бечеттектер Москва мулбуттар. Андрея Матрёна Андреевна ден завод халаячыта Дмитрий Василий, Пелагея Ефимовна Иванова, онна ханнык тихе оңорбута биллибет о ыстен чикан калах. Оны кытта бу таккай карчылар булулуттара. Барыта аксана көрдөн 2 уступка. Маны барытын булан бараннар Октябрьский нехилек администрация туттар буттара. Ону администрация кораккыгытан сыналап бута. Монеталара биохон карчылах хүрбе 15-10 карчылахтар. Октябрьской революция иннигер оңхолбуттар. Бир монета хыганата хүрбехеттех кобай 6 хатчы. Хатчыттан биохон 5 кобай отут 6 хатчырдылы сыналак. Вопрос. Бу өрөнкөмүс пробата каннык проба болой? Иккис вопрос. Төһө сынала болой бу барыта булулубут кылат. Эппете. Сыната 16 тыгынчы сол кобай.